Дагыстан Республиканын Күнбатар ауылында Ноғайдың милlet байрамы Сабантойды байрамчыладылар. Ата-бабалардан қалған Сабантойды Қараноғайда қалай байрамчылаганлары хакында Рабиат Кокова, Эмир Отивалиев хабарлайдылар. Мыңлаган йыллардын бойында белгиленип келетаган Сабантой байрам язылык шаклардын, байлыктын берекеттин, ырыскылыктын белгиси болгон. Адеттегинче Сабантойды кырга сабан айдама шыгыяктан алдын Ет ауылдын кыралы ийилип улуу той этип аткарганлар. Қараноғай шөлүндө мындай улуу кепте озган Сабантойды биринчи кере аткарадылар. Бурунда Сабантойда ауылдын сакаман адемлери ийилип кеңес уйгунлау ысты бардырганлар. Бунлерде сол ысты халыктын шынтты патриотлары жүргүздөдүлөр. Айтаягым байрам ауыл жашоочулардын күшү менен уйгунланган. Сол зат үчүн ауылдын ямагатчылыгы 1 миллион монеттен артык акча ыйган. Быйыл Сабантойда 1000 адем ортакчылык этти. Олардын санында тыс кыраллардан келген Ноғай бауырдасларымыз да. Үйкөн өктөн мен ийилганлар Ноғайдын 40 батырын жолуктулар. Олардын халкыбызга каратылган асыл сөзүн, маслагатын кулак салып тыңладылар. Байрамдын калабында адеттегинче йыр оюн, милlet оюнлары озгарылды. Макул көргенлер мүшөлөрүн беркитип, денин шыныктыра таган эркин күрөс, бел күрөс, ок атуу, табан тирес базласларда өз күчлөрүн сынадылар. Сондай болуп, байрамга музей алатлары менен 3 терме курулган эди. Мен айтым келеді, үйкөн сізді құтылам келеді бұл байрамынан, чтобы мында бізде шөліміз ярасық болып, бүрленіп, біздің халымызға Алла Тағаладан нұрды сеуіп, үйкөн районымыз яңыраған күндерін бізге берсін. Байрамның ызында ат шабыс сынаслар озды. Игилердин игиси деген атка элден артык аттылар катнастылар. Рабиат Кокова, Эмир Отивалиев, Тимур Булгаров, соң хабарлар Күнбатар ауылынан.